Canon Kemerembe Joseline obingi bari kumanya nka Mama Chama aferire mu irwariro rya Nakasero muri Kampala bwanyuma yo kurwara indwara ya pneumonia imuhiro mu magara g'ensegi orwa katano. Irizo bishengero ryambarra ryamusibura kandi bamusima abwemirimo yakora iri hanga. Bakargar kongera ubundi bazarubaye ka cyagiye ku cyo mucisha twemwe tuyijaho umukanso yo na Joseline tukorgarubaye Joseline nakazokera urubaya yajwekera uruharwe ariko narebo bakoraje yabe najwekera kuko Joseline akari umuntu muronje munonga nuwe nabanze kuriba inurutoki rukushikirwa amiza umushana ga national water no ina binararebere urutoki barukushikira amiza nuwe nabanze kureba oreba buri kiro kikuru cyo kwakana atire mbuza motoka ebitoki amotoka amate okimubuza atabana banje mbweni mwe banamwe akinguza kwakambira neki mwena mwahuri kiturugamba Joseline please mugende mushitame mutekateke mnonga. Wanyuma y'ishengero kumwinamira ogwo yatwara mu kanisa ya St James Cathedral haro okumushabira ogwa hamuheru. Omushubuzi obutegeki na no kuzo mu kanisa kikoreka ngutine ecyabira tarukwata ho magara gezeki yaba takubwina mu kushubura na kubugando politics yatakuganire politics na kubugando mu kanisa when waza kugeragera nisokarebo ubundi amagara g'abantu abukano ni Joseline akwasireho kurabiro mbuhereza bwe no shanga bari binji muno. Omukoro ogwa kwa wabembezi batari bamwe na bamwe kurgumbicweka bingi kandi basima emirimo ya Joseline akorire ihangeri. Joseline abayiniravu yo mutano abantu bona takushorora kanyo tambwire nawe myaka ananebiro muri imbarara ndeba bunaferwa munonga. Abana be n'abafamire bagamba hari nyinabo kandi bamusima bwo kubakuzaje akabasya ayibari abere nakunda akarugare ari nabaro ankostana katembea kabakuru mu ngaro numanya umarugire shirima kansingi owakakure omugenzi nazikwanye nchakare omumakagero baya umurimbarra district amakuraga gashakwa ari waswa.